Sanibonani emakhaya, igama lami nguSibongiseni kuwazi mina ngwahlonga Sibongo. I am your host for today and this is Umkhukhu Idladla podcast. This is the second episode, episode 2. Namhlanje ngihamba ke no Makhosi uMacingwane. Ngimazi kakhulu la ekwaMashu kakhulu kaMashu. But njengamanje ngicela usesemzini yathi. But ke namhlanje sokhuluma ngazo zonke izinto ezimayelana namakhosi nokuhlola nokuthi ukhule kanjani umakhosi uqale kanjani ingene kanjani indaba yakhe yokuthi agcine selapha abantu yebo. So ngizocela nje ukuthi umakhosi introduce because mina ngiyangihlula introduce umuntu umakhosi ngiyangihlula futhi like ngithiwa introducer ngoyazi umuntu uyakwazi uku-introduce usho zonke izinto kanti umuntu Konokuthina sangachaza uba umakhosi Macingwane. Nginibingelele nonke babukeli bomkhukhu, ngibingelele nje nayo indoda lenhleli nawo la. Wonke amadoda ke sisebenza nawo, siyabona ama camera yonke into on. Umakhosi uMacingwane ke lokhulumayo. Abaningi ke bangazela kwaMashu ngokuhlala manje ke sengimuvele endaweni yasemzinyathi ngenxa ke yesimo ke sezinto uyazi umuntu onabantu abadala hlale kufunakale athole phela indawo ezoba amakhaya la azokhululeka kahle zonke izinto zenzayo. So ngumuntu oyisangoma nami njengazo zonke nje isangoma ezisebenzayo. Khula kwami iqala lento abantu abadala nami ngike ngawumuntu ongayinaki ngumuntu nje oyiphilela isilokishi ngingazi lutho nje ngezinto uyiphilela nje phela ukuthi ngike ngone izangoma mayifika ekhaya because kunezangoma nasekhaya uyabona ngibone ngisho ukuthi all right kwenza ukuthi nokuthi hambeni kwesikhathi ngawumuntu ogulayo nami ngithi ngangina 17 years old qala manje ngiyagula ngazi kwenza kanjani ugula nje njengomuntu nje onormal ogula la ukuthi ngiphethwe isisu ngiphethwe ikhanda ngiphethwe iqala kanjalo umuntu ophathwa kakhulukazi ikhanda iqolo zonke lezi zinto angithabona ube namaphupha amabi yacindezeleka yabona obunye ngekwazi ukuchaza phela umuntu ogula ngoba bazocatha hayi mhlambe ukusawugula umuntu ongena ibhedlela ephuma ngena ibhedlela ephuma gcina ke nami ke sengwazile ukuthi ngithola usizo komunye wa bomndeni wami omamkhulu wami wathi ngeke sizame ukumnyisa kumuntu wesizulu nani mhlawumbe kuzotholakala asiyanga ngisho lapho avele nje baqubuka abantu abadala mengikhuluma abantu abadala ngikhuluma ngamadlozi idlozi umuntu osuke kade ephilile emhlabeni wadlula futhi emhlabeni so umedlule emhlabeni ispirit sakhe sihlezi siyaphila siyahamba inyama ingalala uthulwini kodwa umoya womuntu yohlezi uphila bebevuka ke nabo labo bantu bakithi bevukela kumina ke ababe nekhwama nani bavuka nje sengumuntu ekuthiwa manje uyaphuma xakekwa nje ekhaya ukuthi kwenzakalani uyagula lo muntu manje sekwenzeka izinto eziwukuthi sejongikhomba ke la manje kumele ngiyephi ngiyothwasa khona ngiqaleke le ndlela yami leyo yokuthwasa yes uyikhombele wena ayikhonjwanga mina yakhonjwa idlozi angeke ngisho ukuthi mina ngoba mina ngangingekho emqondweni okanye emzimbeni omuntu ophila but kwasekuphila laba bantu bayela bona futhi lapho ke indawo engaqala kulashwa ke kuyona thwasa nje ngibeke ngaqale eSiyanda uSiyanda siseduze noMashu ngithwasiswa lapha iNgonyama gobela wami ke loyana ngisamhlonipha namanje iNgonyama ngisakhothama yanginika impande ke ngathwasa ke lokho engakuthola khona ngokuhamba ke kwesikhathi ke noma usuthwasile kuphume nawe uphume ufune ezinye izinto umuntu uthola ukuthi ziyaqaka nawe ezinye kanti kusuke kufunakala ukuthi manje lamadlozi uwaphelelise ngenye indlela uthi sekufunakala ezinye impande manje kufunakala okunye ke ngaya ke emazweni nama ngaphandle sengiyokhuphula lezi ezinye ke impande nazo ayihambisanayo nezinto zani zedlozi so okay Makhosi ukuthi ngiyengizwe ke omakhosi abaningi because just nje introducer because ngiyazi ukuthi sesisuke sangena kakhulu odabeni lakho kusesintshi so ngifuna lento because ngihlazi ngizwe omakhosi abaningi mengabe mhlambe ngibukela amanye ama podcast enzeka noma ezinye izinto zenzeka ngibona omakhosi bethi no nginezibongo zami nginani yami wena amakhosi awunazo nento izibongo zakho mhlawumbe
Ayikho inyanga engenayibongo okanye ngizothi asikho isangoma okanye umuntu omelaphi ongenazo izibongo ayiphiwa ngamadlozi akhe. Lezo izibongo futhi suke zineminingi zisho okuthile okujulile ngaye leyo muntu. Yeah. Njengami nje ngumacingwane amagama engawaphiwa amathongami. Kuthiwa umhlakaza Nhlansi zibashisa ohlangana bemhlakaza ngokuba umhlangano. Induku emnyama ekhomba imithi yabathakathi isihlalo samashingi sangoma samavasi awusheshe ukufa. Ugoba msengo yesabeka induku emnyama ekhomba imithi yabathakathi. Khomba imithi yabathakathi. Injalo nje, injalo. Uyikhomba phakathi abakhomba. Phakathi angibheki abathakathi ngifuna ngize ngithole. Okay Makhosi. So wena ke ngokusho kwakho mhlambe uqala kwakho ke kokuthi ke usebenza abantu. Uqala ngamuphi unyaka mhlawumbe because ubonala usemncane yayibele yonto awubona nje umuntu osekhule kakhulu mhlambe uqala nje ukuthi okay ngiyothwasa manje kwakungeminyaka mhlambe emnganani ngiyothwasa njengoba bengishilo nje ukuthi lezi zinto zangiqala ngino 17 years 17 so ngifunda isikole ukuthi ke nami wasiyeka isikole angizange ngisiyeke ngaqhubeka kahle nje futhi yonke into yami qeda kahle lento ukuthi ngizoba isangoma esingazange sayi kuyofunda nani nalento ukuthi manje muyisangoma uthwasa kusamele ufunde ngaba nenhlanhla nje yokuthola ogobela abathi umuntu othwasayo uyakwazi ukuthi afunde nanokuthi ke saba nendlela nathi njengezangoma yokwenza into ukuthi manje ezikolweni ayivumeleke ingane ukuthi zikwazi ukweba ukuba nalento leyo bungoma edingakala noma sifihla kodwa ke akube nalokho phela okuzomhloniphisa umuntu ngoba phela siyayihlonipha ingane seyifika nawo ezinye ziba namabhayi esikoleni mhlambe yabo uthi mhlambe ulugaxe njengoba ulugaxele nje kanje leli lakho Makhosi ibhaya ngijwayele elijani leli laphi leli because omunye ukhala lo ngathi ngigqoke kahle isindawe ngigqoka umndawe lana imvunulo yogogo lenihlukahlukene ke leli bhayisi ke sithi amakaplana abanye bathi amayankara abanye bathi amabhaye kwerekwere amabhaye ogogo lawa sike siwasebenzise kakhulu uma kuthiwa sinemgidi mhlambe kunomuntu uthi nophothulayo isigaba lesi somndawo sike sisebenzise wona lamabhaye a representa ke ogogo shuthi mengigqoke kanjena ngalolu suku okusho ukuthi suke kusondele lezo zalukwazi ngithi yabona ngaleso sikhathi sekumele ngihloniphele-ke ngigqokele kanje wena Makhosi njengomuntu ke ngoba usumkanjubophi kule ndima wena Makhosi uyathwasisa lese umuntu nje mhlambe osekhaya olalele obukayo mhlambe engeza kwena mhlambe umbhekele noma wena udinga umuntu osuke la asuke khona azayifikele kuwena noma ungasizwa i-internet ukuthi akuthole afike kuwena uyazi kukaningi ngihlangana naleyo mbuzo ngiyathemba ukuthi baningi abantu abafisa ukwazi lokho mina ngithi ngizwa ngedlozi mkhulu angafika umuntu azobhula mase ebhuleliwe leyo muntu kuya ngokuthi ke manje sesimbhulelile into yakhe mhlambe ithi kumele athwase ngeke ngimtshele mina uthi hey woza uzothwasa la kumele kube idlozi lakhe elikhulumelayo kube idlozi lakhe limkhombayo ukuthi makeze kuyile ndawo okanye makaze azolashwa umacingwane bakhona nabafika uthola ukuthi bafika vele sebeholwa idlozi bayingenele bona yes unawo vela mathwasa njengoba wazi nawe mkhulu kade ngawuqala lo msebenzi nawe uyazi wawuhlala ubona mufikile Makhosi njengoba kade sasho ke Makhosi indaba ukuthi abantu uyakwazi umuntu afika ingenele nje abanye bayafika beyingenele bona elokho zemadlozini abanye mhlambe uyakwazi umuntu ukuthi arefer mhlambe kuyenzeka ukuthi refer njengokuthi ni uhambe yohlola ngithi ukuthi manje okay into yami ithini but u refer ngoba sekunezimpawu thizeni osuzibonile nawe wena uzabonwa nabanye abantu kwena uthi lo muntu engathi uyadinga ukuthi abone umuntu wesizulu akwazi ukubonela ke leyo nto okay for umuntu ke nje Makhosi mhlambe osekhaya uyibukelelayo mhlambe ongazi kodwa mhlambe unazo lezi mpawu lehle mhlambe awusho nje mhlambe ezu3 impawu zomuntu ofana ngabe lo uyathwasa mhlambe njengephupho noma into eyenzeke emzimbeni mhlambe into enjalo mhlambe ezintathu noma ezu4 isikhathi esiningi kubonakala kanje umuntu nje ekukhuleni kwakhe uyambona umuntu onemoya yabantu abadala ngisho ekhula
qala la ebunganeni uba ingane nje ehlukile kunezinye ingane abe nalezo zinto ancikisela abe nokugula nani ngithi yabo uthola ukuthi la kunezinto khona mhlambe zabantu abanemimoya nani uyathanda ukuthi abe kuleyo ndawo okanye mhlambe la ekhaya kunezangoma uyabona uzobona leyo ngane lokho iza yabona uzogida noma khosi nani ubone ukuthi lo muntu ikhona lento omunye umbona nje ngokuthi abe nezigulo kube nezigulo ezifikayo kuyena kule kuze kufike ukuthi manje ke aphuma yobheka umuntu ohlola kwazi umtshela ukuthi hayi nayi inkinga abanye ke bayivukela bona ekade ngichaza ukuthi kuyayivukela kubona bayihambela. Okay, ngifuna singene la kuwena ke Makhosi ukuthi yini wena Makhosi ongasho ukuthi wena personal uphiwe yona njengoMakhosi. Ngiyayibona leyo ukuthi okay uphiwe leyo ukuthi okay uyakwazi ukuthwasisa abantu and makhona amathwasa ekhaya ngiyazi vele yabo sengijolo ukuthi isiphiwe nje sento othi wena Makhosi mina Makhosi Macingwane mungafika manje uthi mina ngiphethwe yilento mina ngiyayinqoba almost phela ngase sizi 100% njengebhedlela nabodokotela nayo yonke indawo awukho 100% kodwa nje engithi mina la ngiyamala into yami lengayiphiwa abantu bakithi yipi lo mbuzo wakho omkhulu uthanda ukuba nzinyana kodwa ke ngizowuphendula wona mina indlela engayichaza ngayo ngumuntu ophiwe konke uma ngithi ngiphiwe konke ayikho into engithi mase ngene emsamo ngayibuza emakhosini ukuthi ngingayenza kanjani ngingakwazi ukuyenza so ngumuntu okanjani but ke izinto engo showcase uzona ukuthi manje hayi uMakhosi udume ngayo lento nani ngizoqala kule Lumbo sebebaningi abantu befika neLumbo ihlupha kakhulu abantu besilisa lento yeLumbo thola ukuthi manje wenze into engalunganga mhlambe waphuma ekhaya wagcina uthola umuntu ngaphandle kanti unezinto zakhe ezibhedayo gcina ke senithola nijabula nalowo muntu uthathe lokho ngiyabona mhlambe ucushiwe kwesinye isikhathi noma yini kuba nento ke kuthiwa yini iLumbo so iLumbo nje emkhulu angilibheki akupheli ngisho isonto isakubambile leyo nto okwesibili ke umuthi ke engidume ngawo kakhulu umuthi okubuyisa impahla mkhulu ngiyayibuyisa impahla elahlekile ntshontshelwe kwenzekeni uqhekezelo ini ngidume kakhulu ke ngaleyo ngamashu nje bangazi kakhulu ngalokho mangabe kuthiwa nginemoto ilahlekile ngidinga isikhathi singanani ukuthi ngifike kwena Makhosi akumele kuphela isonto alingapheli isonto leyo moto yakho kanye leyo nto yakho ilahlekile wena nje meningakapheli isonto sondela kumina sobeke sesiyajula ke ngezinto esobe sijula ngazo lapha esigodlweni sesilapha leyo nto okunye akukho okunye lese okay sithe iLumbo sathi ukubheka ukulahlekela kwezinto ukulahleka kwempahla okunye mhlambe ongasho ukuthi okay lokhu ngimile khona okunye ke mkhulu engaziwa ngakho ilokwefemba abantu abaningi abalazi ifemba mengikhuluma ifemba iprocess la suke khona sikhuculula lihlukile ifemba khona ifemba legceke khona ifemba olenza kumuntu uma sithi siyafemba suke sithwebula izinto ezibhedayo ezikumuntu mhlawumbe sithi wena mkhulu walunjwa ngesilwane wathwaliswa isilwane uyabona thizeni ungazi manje lento isiyakuhlupha nani mengithi ngiyafemba mina mele ngithwebule lesi silwane sikhulume ukuthi lesi silwane siubani sathunywa ngubani esikhandela ukuthi sizowenzani la kuwena imuphi umonakalo esesiwenzile ngidume kakhulu ke ngalezi zinto ke zokufemba mkhulu ke mase kuba nokuningi ke kunye kwase umsamo inhlanhla yonke nje lento ngoba kukhona ngisho igroup lezi yonke into ngifuna ukubuza ukuthi yini manje lo iphela konke nje lokho mkhulu ngidume ngakho kakhulu nomsebenzi ke wedlozi ophathelene nedlozi ukulapha nje abantu bedlozi mkhulu zonke lezo zinto Makhosi okay so ngifuna sibuyele kuleyo yokufemba ngokubuka kwami ngokwazi kwami
ukufemba bengazi ukuthi okay usuke ukhuluma nabantu abadala mhlambe bakumu kanti ukufemba kuyakwazi ukukhuluma nesilwane futhi ake lento ngibuyisele emuva kwefemba nje ngilichaze ifemba ukuthi lini uma ngikhuluma ngefemba ngikhuluma ngesikhwama sogogo nizwe ngomndawe ngamandawe isikhwama samandawe leso esisetshenziswayo ukuhlambulula like uklenza siphinde futhi siklenza siphinde sikwazi nokudonsa sithwebule leyo nto engcolile sihambe siyoyilahla la ekufaneleke khona kuhlala izinto ezingalunganga so ime kwenziwa ifemba kusuke kufikiwe lapha ekhaya kwazi uthwetshulwa yonke into la ekhaya egcekeni esiphazamisayo ukuthi thina impilo zethu zibe nenqubekela phambili so ifemba kusuke kuyilokho ukuthwebula nje leso zinto uyihambise le emalwandle ziyomunga namalwandle ziyabiza kodwa amakhosini zakho no not ukuthi ziyabiza mina ke lapha emakhosini akubizi kakhulu nabantu engibalaphayo abaningi nesengibasizile bazokutshela nje ngoba ngisuke ngifuna ukuthi ubone mina ngiyajabuliswa ukuthi umuntu uyaphila angithi uyabona anamakhosi afuna uqamba manga ngingavuma lapha kulo ndawo ngisho ukuthi isengibabonile abantu ubalapha abanye kungeve ufune imali ngapha kwayo kodwa noma phela ke ngoba phela umsebenzi egcineni nezinto ziyathengwa yayibona leyo nto oyisebenzisayo iyadingakala imali kodwa ngeke ngibone ukuthi unawo lo moya ukuthi athini angeke afune ahambe la ngenxa ukuthi mina ngifuna imali yayibona leyo nto ngoba phela sesinezangoma eziningi makho sikhona enye into mhlawumbe bengifuna ukuthi usixwayise kuyona lana because sesinezikeme eziningi zomakhosi bafaka amabhayini bafakayo amakhosi bafaka lezi zinto enizifakayo amakhosi kanjena ngithi basuke bakhuluma njengoba nikhuluma thina so ngifuna ukwazi makhosi ukuthi ulokhuzana ngimbona kanjani umakhosi mina lese ngiumuntu nje mhlambe ngiyobheka into zami ngase abantu sebesikemeke kakhulu la eminyango uma ucabanga iphi indlela engambona ngayo umakhosi yabo lo makhosi lo isigebengu lesi lo muntu ayikho ngakho la abahlala eThekwini obakubizela eceleni abenza zonke le uzuhleni ubuza ukuthi umuntu kwami lapho omkhulu into engingaxwayisa khona umuntu mase egqoke kanjena waphatha nananti shoba wena usuke usuthemba ukuthi yini vele umakhosi ayikho futhi into engayisho akukho ukuthi uthi uzongamsebenzisi lo muntu nani but into engayixwayisa abantu ukuthi ababo babheka labo bantu especially umuntu ozokutshela ukuthi ukulaphele emgaqweni okanye efletini okanye kephi okanye uqashile lapha uqasha kanjani isangoma isigodlo sibeka kanjani emzini yabantu ngoba lana kumele ushisa impepho uma uzophahla amadlozi lawa ozolapha ngawo laba bantu angithi yabo shuthi umuntu onesigodlo eMaritzburg nangala kufanele kube leso sigodlo esingale eMaritzburg indle yakhe direct ayithengile yebo kungabe ukuthi wena uzohamba uyoqasha i-office yes amadlozi awayifuni leyo nto umuzi wakho nawo lo ngale eMaritzburg ekhaya lakho so asobagada abantu abakanjalo umuntu ozokutshela ukuthi yena uyakuhlolela online mase umthumelela imali umuntu ozokutshela ukuthi hamba uyothenga umuthi othile endaweni ethile uhlanganise kanje wenza into ukuthi ungithumelela imali no uma ufuna usizo uya esigodlweni senyanga sho nje wena amakhosi akekho umuntu ozokuthola wena suselokhuzaneni esekusendela imali somewhere kephi fika kamakhosi macingwane emzinyathi mina umuntu ongisendela imali umuntu ngoba wenza iappointment ukuthi ngiyeze emakhosini no double thile kulungiswe lelo daba ucaca ukuthi kodwa naye futhi uzofika uma efikile wangibona face to face asendeke lokho ngoba suke sesivumelane ngaleso sikhathi hayi uzosuka njengamazi afona hayi ngizosenda no anoba awunayo social media enjalo nalaba bantu laba futhi abazokutshela ukuthi bona benza imali esheshayo kunamawashi kunezikhwama uzovuka isikhwama sigcwele imali nani anobagada kakhulu futhi nalabo bantu abalunganga bayayibulala lento yethu yobunyanga ngoba manje abantu bagcine sebengasasithembi
sebecabanga ukuthi manje wonke umuntu lona wenza le ngoba makhosi baningi abantu abalimalile ngempela ngalento ukuthi bethi bathemba umakhosi kanti bathemba mhlawumbe kwesinye isikhathi uthola umuntu mhlawumbe uyithwalele yabo leyona athi usezonilungisela wenza izinto ezithile yabo ulungisela abantu yabo athi ulungisela kanti usiyahlaphaza uyabulala nje unibulala nonke ekhaya amoshe yonke into yasekhaya ngiyakuzwa lapho makhosi so kokunye nje makhosi ebengifuna ukwazi mhlawumbe ke ngawe nje ukuthi ke iziphi izinto ongasho ukuthi abantu lese abantu abafuna inhlanhla abantu abaningi makhosi bafuna inhlanhla yabo sasingakhuluma nje into eningi iziphi izinto onazo wena zokuphakamisa inhlanhla sifuna imisebenzi makhosi mkhulu lapho wayithinta emanonini izinto lezi zeinhlanhla zikhona zihlukahlukene ngasho ngithi yiwasho sike sithi thina zifolanda yiwasho ke lamakhubalo einhlanhla so khona imithi yeinhlanhla makhosi khona iswasho lana senhlanhla esikwenza ube nogas esikwenza uthandeke ebantwini munenkinga wena uqala ukuba nesichitho awusakwazi ukuphila nabantu ngisho emsebenzini uyahlukumezeka yonke lento eyenzakalayo ebhedayo ngithi yabona sikhona iswasho esibizwayo sibhalwe iswasho sogazi ngaphansi kwebrand yababa uMacingwane impilo ende uthi nje iswasho sogazi if bedinga futhi lezo iwasho bangangithinta nabantu ebese kuba khona ke futhi iswasho othola ukuthi manje ke wena uyazama amatoho awatholi nani uyazama umsebenzi awutholi uyazama imali uyagembula wenzani akenze lutho zikhona nalapho futhi iwasho zokusiza abantu abakanjalo bese kuba khona iwasho ke zokuchela ukuthi manje ke sineyinkinga ekhaya sikwazi ukulala sihlushwa izinto amakati akhala esingawaqonda kanti enzana ngithi yabona zikhona amakati kamasho safelwa yini kodwa bakithi yazi ngempela abantu bayathanda sithi sifuna ukuphila abantu bafuna ukusishonisa phansi so zikhona ke iwasho kanjalo zokuchela emese kuba ke namakhubalo ke ngokuhlukahlukana kwakhe sinanama shower gel abantu abanqina ukusebenzisa imithi ukuqhumana nani sinama shower gel sinama soap okugeza asuke mixwe newasho futhi nawo ukuthi manje abantu laba bayisaba imithi bakwazi ukuthi into yabo ibe lula mkhulu azivele senze kube lula nje makhosi ubelusa losusho nenamba yakho otholakala kuyona makhosi ukuze abantu bebekufuna noma futhi nepage lakho mhlambe abantu abazokwazi ukuthi bengene kwi-page lakho ku Facebook mhlambe Facebook, Twitter, Instagram, TikTok nani bangakuthola kuphi makhosi abantu ngoba ngifuna ukuthi siye kule abantu abafuna abantu abafuna ukugwila amakhosi ngifuna ukwazi ukuthi yiphi izinto onazo umakhosi Macingwane uyatholakala lapha ku Facebook uyatholakala ku WhatsApp uyafoneleka futhi ifudinga umakhosi Macingwane lapha ku WhatsApp uzobhala nje umakhosi Macingwane uzobe seyavela uzoyibona nje indoda egqoka ibheshu lapha usho ku Facebook kanje so lapha ke ku WhatsApp uzongithola kunenamba ethi 068 750 8226 engifoneleka ngayo futhi yiyo le ethi 068 750 8226 uma ngibheke kulezo ndawo uzobe usuthola ke nezinye inamba engikwazi ukuthi ke ngisebenze ngazo kodwa nje ikakhulukazi umakhosi Macingwane ku Facebook yona namba nje le futhi esebenzayo showcase engazi ngisho ngiphumile ngihamba noma yiliphi izwe bazongithola kuyona okay makhosi sengifuna ukukhulumela laba abawosoma business ukuthi nabo uyakwazi ukufika kubona abafuna lezi zinto ezithe uqina ethe ngapha la osoma business makhosi ngeke sikufile ukuthi bane ohlelo labo nabo abenza ngalo makhosi kupho nakho mhlambe kwosoma business laba abafuna ukuphakamisa ama business abo mhlambe nazo lezi zinto zama business zikhona mkhulu nakho futhi kuningi kuhlukene ngokuhlukana akusikhona kwabantu ke bama business kuphela sengikhuluma ngeinyanga elaphayo sengikhuluma ngabantu ababefundisi sengikhuluma ngabantu mhlawumbe abanezitolo nani ungizwa ngithi nabefundisi ngoba phela nami ngiyakwazi ukuthi abafundisi bangena kanjani kulento ngoba phela angithi nami ngumfundisi abefundisi bayisebenzisa imithi nami angithi ngumfundisi ngiyawusebenzisa futhi
umuthi awunacala umuthi kuphela ukuthi ke laba bantu ke abama lapha bepolitiki kumele bese besebenzisa phela le mithi lena eqinile kakhulu engasanga ngithi so ifuke abantu ke befuna izinto zokuphusha imisebenzi amabhizinisi zikhona izibunge ngiqale nje kulaba bamabhizinisi abancane beyitolo nani zikhona izibunge zokudonsa idonsa ama customer abantu nani ngisho inyanga aba profit nani zikhona izibunge ezokuthi idonsa umsebenzi nani zibiza abantu ebese kuba khona ke futhi izinto ezibizwa ngamaswela amaswela lokho kubizwa ngeyigubhu nakho futhi kusebenza njengezibunge kodwa kona ke kusuke sekunenjula sekunento eziningi osuzenzile bona ukuze manje abona isebenze ngalendlela lento ibe namandla athe nazi igroup into esengike ngabona kuzona because nami ngike ngazama ukulandela lezi zinto zezokubona hayi ukuthi bengifuna kodwa nje just ukwazi ukuthi ngathi nazo ziyinto elight aziyona into zi dangerous kodwa hayi dangerous into engayisho kunjalo zi dangerous yabona nje zi dangerous zona ziyingozi ngoba manje into yayo ayipheli kahle kuya ngokuthi nawe ukhande into enjani abaningi igroup sebeyikhanda lezi igroup lezi zobulwane manje ukuthi ziyovuswa emathuneni nani zikhona lezo for abantu abayidingayo but ke angisho ukuthi into ayipromote lezo kakhulu ngoba nawe egcineni ufuna umndeni wakho uphile ufuna izinto zakho nanokuthi into yakhe ayipheli kahle ngoba ngisho usuhamba emhlabeni uhamba nayo yonke into yakhe ngithi yabo abantwana bakho ingane zakho abomndeni bazosala nana ngithi yabo yilezo ke kanjalo igroup esuke kuthiwa ziyabhethe kube khona lezi ke kuthiwa ziyidonso uyilandela ukuthi izoletha umcebo zizocebisa wonke umuntu okephi la ekhaya sikhona sinjalo zikhona enjalo zikhona mkhulu engagulisa umuntu nje ekhaya kushona engagulisa umuntu engenze lutho kakhulukazi nje mina igroup ke engikhandayo mina ngilomuntu ke ongakhonzile ukulanda into emntwini ngile nyanga ezithembayo engakhonzile ukuthi izophuma kwenye manje ithi yofuna nani ngithemba ukuthi lamadlozi aphila kumina nalamadoda engihamba nawo azongilapha azokutshela ukuthi wenzani azongilapha yebo azongilapha nje ngisinde ngibe umqemane okay so wena amakhosi nje obusho ukuthi awuyi kubantu kakhulu awuyi kubantu zifika kanjani lezi zifika njengokuthi mhlambe ucabange noma ulale awucabangi awulali angithi ngenkathi ukhula nawe la ebunyangeni ukhula ngokomqondo ukhula ngokubuka izinto kunezinto nawe ufika uyifunde nasendleleni njengoba ngishilo ukuthi uma wahambile namazwi uba nolwazi oluningi so nami lezi zinto ngiyifunde during intwaso yami kwaukuthi ke nawe into omikuvuma uyakwazi ukuthi okay usebenze ngayo kodwa ukwazi nokuyilawula futhi kungabi iyona elawula wena kuyenzeka ngoba lamakhosi abantu banenkinga ukuthi abakuthiwa ugcina ungasakwazi ukuyilawula lezi zinto zezinto akukho lokho wena osuke ungasagcini imigomo nemibandela yakhona ngithi yabo mase uyilawula ngokuthi ugcina izinto zakho yebo lapho usungalawula usulawula kanjani kahle angithi wena wayithatha lento uyazi ukuthi ufuna uzokusiza kulethela imali ilawuleke manje unika into ezidingayo ukuze nizohlezi ni right ayishintshi kanjalo what if makhosi ngithatha isigubhu kuwena njengamanje mhlambe ngithatha isilwane ngithatha noma yini intindane whatever le ngithathayo ushone wena makhosi ngiyapi mina engakusho mkhulu lapho ake sithi nakho susithathile isigubhu lapha esigodlweni sako Mathibane isihambile inyanga uma inyanga izokuthathela isigubhu okanye izokuthwalisa inyanga zangempela eziphilayo ezisebenzayo eziyaziyo into futhi eziyenzayo iyakutshela iqiniso ukuthi uyawufika umhlaba phela ngelinye ilanga mhla kuthiwa ngiyadlula kulomhlaba kuyaphela kumina hayi ukuthi kuzophela kwena ikutshela indlela ongenza ngayo ukuze uqhubeke ube nokuphila ulayithele umlilo hayi ukuthi vele inyanga nje isweleke sekusweleka zonke nezinto zeno
kuba nento eyimfihlo enikhuluma nayo esingeke sikhulume phambi kwamakhamera nayo yonke into ngithi yabona enenza ngayo ukuthi noma isihamba izinto zenu zisala zinjani zisebenza kuqhubeka kuphilwe ekhaya okay makhosi so vala nje makhosi ngoba sesiyayivala njengamanje imapha amazwi akhe mhlambe ongawapha abantu noma mhlambe izinto ongashutshela abantu ukuthi lezi bengeza kuwena bezoyithenga sesivala nje then mase mhlambe ubaphe nenamba yakho kokugcina engingakusho mina ukuthi mkhulu ngijabulile ukuthi sihlangane kade wangidinga 2 years wonke makhosi kade wangidinga nabantu bayakhala ngapha makhosi ufunakala ngapha nangapha uthi nje ngibonga ukuthi siphile sahlangana engakuthanda futhi ukutshela abantu ukuthi bengasabi ukuza emakhosini komacingwane abantu abaningi sebeyasaba phela bake babone lokho okuyigujana babone lokho okufuyiwe bacabanga ukuthi manje okusho ukuthi sizofa la ekhaya kanti cha makhosini umacingwane umuntu ophilisa abantu futhi ophilayo ngabantu otholakala khona lapha futhi emzinyathi kwaNtabende la engitholakala khona makhosi semzinyathi kwaNtabende lezi ezinye indawo engisuke ngikuzona ingoba ngisuke ngihambiswe yini umsebenzi njengoba bengichazile ukuthi ngikwenza konke osuku ukudinga emakhosini lapha kwamacingwane siyabhula ngedlozi siyahlola ngesithunywa siyahlola nangabalozi mengikhuluma ngabalozi ngikhuluma ngabanikazi bomqadi laba baphezulu siyafemba futhi kwamacingwane yonke inkinga onayo sondela nayo kwamacingwane makhosi uyakwazi ukusilapha mhlawumbe istroke imkhulu siyalapheka istroke istroke nje uyakwazi ukusilapha nanokuthi umuntu umeshaya istroke akumele nimnindise isikhathi esiningi kumele nimphuthumise ngaleso sikhathi enyangeni makhosi akwazi ukumlapha noma nimnyisile nakodokotela nani kodwa isuke isadingakala imithi yani yesintu ngoba kwesinye isikhathi uthola ukuthi uyitshela ukuthi stroke nje stress kanti istroke ihamba nezinye izinto njengoba bengishilo nje ukuthi ziyalashwa zonke lezo zinto kamacingwane inamba ke engitholakala kuyona futhi yona le othi 068 750 82264 068 750 822